Ništa, danas idemo do Struga. To je samo nekih 3 sata. I za danas dosta. Pošto je poslije Vaganski vrh i Sveto brdo. Tako da tu ću se malo odmoriti danas isto i tako da eto, polako danas. Sklonište Struge, tamo idem, 1:30. A sad ćemo ući u nacionalni park Paklenica. Dosta suho, nema malo prolaza. Ajde. Pređemo.